Jaram hino ɗo tarika fiima antu heɗi to moƴƴa. Fii seeditoje ɗen fiino Sarata e Maymuna en fottiri e annabi Iisaa. Hara a faaletanoke wurude fewndu annabi Iisaa duuɓi guluuji ɗiɗi ɓawto ɗo. Hara a yiyanomo nana yewtere makko nden. Maymuna ko honno wondirno e mon? Ko honde tuma fottuɗa e annabi Iisaa? En nder ko yumma jannata kon fayɓe ɓen ko yumma an jannunumi. Mi yewti wondema ko laawol gotol tu hewtirten kakammu. Golle ko annabi Iisaa himo wawi yafanade en junubaji men ɗin fof sabu o maayi fii men. On sayi mi wi'i si hawri goɗɗo waɗali ha hande junubu o tigi huwali himɓe ɓen ngal kuugal ɗon haray hina seeɗa de woni ko hiɗi en. Awa mi angi sike satingol mo kan nder ɓernde am. Ko honno waɗirɗa ɗum? Koko mi tori Allah. Ko honɗum feƴƴuno ɓawto ɗum? Ɓawto ɗum mi haalanay mo fii kala ko aaninimmi. Mi janna mo fii ko o wallitilan kon. O wattilan aaden moƴƴo. Awa miɗo andi wondema mi heɓay goɗɗo mo mi wawata sondo kala fawde hoolare an nden e mum. Sondo kala o tigi heɓa mo wawi hoolade. Hara ɗayne ala. Sarata hara fotti e annabi Iisaa. Yewtu men no ɗum fuɗɗori. E fee hutorgol beytol welaygol lan fota. Ɗulle ndaara alɗuɗo e baaso, ɓaykun e moko ba, suka e mawɗo, siko aaden ɗaytuɗo naa siko aaden ƴoƴuɗo. Giggol makko ngol ko fii fof ngol woodani. Allah no udditani fof baafal ngal wonande kala on wonɗo e ɗaɓɓude mo. O ƴette bonnere men nden o okka en giggol ngol sabu himo jogiti konngol makko ngol. Fewndo ko mi beyteno beytolngol mi tawi jaka ko min tigi woni waɗude ɗum. E nden kiikiiɗeere mi yewtidi e yumma am fii nden toɓɓere min torodi Allah ko non mi fottiri e annabi Iisaa. Mi torimo yo aruka nder gurdam am. Awa hino waytanilan wasi ko dongal mi rowtiraka balaaje am. Mi hettinoke fota. Awa non goto hanano heɓude kaɓɓol haɗaygol mo argol fota e annabi Iisaa. Ɗum ko buy foti. Annabi Iisaa no faalayo a aru e andugol mo ɓay himo yiɗuma e hino ko maaki kon. Kala non on arɗo e an mi raɗotako mo. Ko haɗuma waɗude ko Maymuna waɗi kon. Irritanoɗa mo junubaji maɗi e wano Sarata waɗiri non kanko kadi. Toromo yo aruka nder gurdam ma. Annabi Iisaa heɗoto ko toriɗamo kon. A wontay paykun Allah. Ko Husaynatu wonno e yewtude ma. Mi weltanike ma fii ko heɗitiɗa kon. Hiɗen e saayi.